Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukela kunqamba ukuthi Media TV 18 wengane zawethu ngicela ukuthi uyavula ikhasi ngicela wenza ufana ucofa subscribe ulike bese uphinde ucomment. Umgibe wayifebe usephumela obala wabhekana ngqo noKing Bhaka la amtshela khona ukuthi wena King Bhaka awunalutho unedamu nje nakhona into engedamu nje into nje eyi-swimming pool ayikho indaba yakho. Uthi-ke umgibe wayifebe uKhehlelezi izinto zakhe ziyabonakala ukuthi nje uBhaka ufuna ukuthatha amandla ngaye, kodwa-ke engaleke ukukhuluma kakhulu ngicela ukuzwisana ngase inkulumo kaMgibe wayifebe ebhekana ngqo noKing Bhaka ngalolu daba lakhe nosigujana. Webhaka uyalazi iculo likancandweni leli lithi lencandweni lithi kuqala emehlweni kube imhlinzo emva kwalokho yizenzo. Working Bhaka wena wawuhleleleni usigujana maye eqola abantu ezebe irish ngendlela aseyiyo njengamanje. Angithi wahlala phansi wabona ukuthi iprogress kaKhehlelezi ngenhla. Uthe usubona wahlinza ukuthi ungenzani to expose him, and then kwaba izenzo your actions ukuthi uhamba utshela abantu ukuthi uKhehlelezi uyiscam. Listen here my brother. uKhehlelezi lezi nowaye ehoxise amazwi akhe nalento leyo ukuthi uKhehlelezi is way better than you. He owns more properties than you. Definitely he owns more cars than you. Wena Bhaka into oyownayo kulomhlaba lo muzi wakho lo ose 44 bantu ushoyo lo naleso swimming pool yakho oyibiza ngedamu lamakhanda khanda la webhaka onke amadamu ngizosibonela iJozini Dam. iJozini Dam inamadamu ayithelelayo okanye imfula eyithelelayo iJozini Dam. Ngabala the likes of uPhongolo, ngibala the likes of uMkhuze, imfula engenela kuphi eJozini Dam, and therefore sibiza ngani iJozini Dam. Lokho kwakho okugcwaliswa umpompi iswimming pool yodaka leyana. Kahle kahle wena Bhaka uneswimming pool yodumo wena. Awunadamu wena. Uthi ngamanye amazwi into onayo umusi nje kuphela neswimming pool yodaka. Lena oyibiza ngokuthi damu. Alikho idamu nje. Ushamba wonke amadamu akhona emhlabeni hamba lapho ke enanda dam uyibuke yabona uzobona ukuthi lento ayikho lento yakho nje ayikho uvula umpompi ligcwala amanzi ukuze ligcwale cha aninamfula ungena lona udoti loyo. I hope lento leyo we understand futhi uyayibamba Bhaka awuyeke ingane yabantu Bhaka iphilele nje kulomhlaba kamnandi ngoba ivele iphila kahle kunawo. Yekela Bhaka umonazela na uNkulunkulu kuphiwe esake isiphiwo sisebenzise isiphiwo seyilonda. Mina Bhaka ngiyakuthanda bhuti wami waze wathi umfana lo wasenanda akahambe yolapha bomkhama ubumvu bese buya kuwe ngoba uyinkosi yeyilonda. Wathi wena akahambe umfana bemlapha le bese bembuyisa kuwe yomkhipha imoya ke manje le moya engene phakathi ke ngoba uyinkosi yeyilonda Bhaka. Yabona ke Bhaka hamba ke Bhaka manje out. Wine washine etho manje uphethe netho hambe salon school out